paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Una yan na nagpudot ti panawan. Ay, wan nga ron, Mare. Linget ak alinget. Isungay mayak dito tersenam, taag palami isakman, marikwanang. Napudot mo laeng dito. Ay, kat, sa dinungay nga ron ti mayat apagpalamiisan. Ay, ijay ngay abanda, Mare. Sa dinaw ti itudtudom? Ijay balay da Mari tuyang. Adu ti kay kayo ijay. Iso asigurado a preskaw. Ay, anya. Ay, mapanak sa agpalamiis nga agpaiso ijay. Sige, mapankan, Mare. Ala, panawan ka nga rudan dito itersena, marikwanang. Sige. Pambarampayan agumatang itilako na ahalo-halo. Maritoyang, umayak man agpalamiis. Ay, maray, umaykan, tagumatang ka itilakaw. Mayat negosyante kamat gayam ikan. Ay, amaray, bareng day ti anegosyo, ti mamagbalin kanyak a milyonaryo. Milyonaryo? Babaan la iti panaglakom iti halo-halo? Nay, apay, mabalin mo't kat maray. Ay, awan lap di ka mapampanunaw't marituyang. No agarapaap ka, dayjay mat posiblay ang mapasamak Sige, gumatangak man nga ron, iti may sa halo-halo. Ay namaray, tay kunada nga ruden, libre ti agarapaap. Mala, agtugaw ka pa'y nga ron dita. Ta ikabil ko dagiti ingredients to'y halo-halo. Kaimasam Of course! Gawad, nakita mo ni Antay. Napandita balay da Mari tuyang. Apay aya. Biro-biro ka ni Uncle Kao. Pimanaw asan anang idadang itidigos ni Uncle. Na, idadangan na pailaan kat nagpudot lang arudan ti panawan. Amuyo matan ni Uncle Kao. Di na kaya tagdigos itinalamiis. Ay, una yan. Ingka kitaan nan anita balay da Mari tuyang. Unay mat ni Uncle Mon. Isu kumamatan atin ang idadang iti pagdigos nga. Si kakanumay. Na, ibagam, aguray. Kanagpay tay order ko halo-halo. Libre na kamamatantay. Ito lang agpalibre akon ka. Sige. Ay, marituyang. Yaramidam kanumat ni Kwarog iti may sa halo-halo. Sige nga raw. Dito yak pa'y lang agistambay. Kat ni Uncle mo ngay. Aguray agpalami isak pa'y mo't Maribanang, atuyan ti halo-halo. Special day talakaw, iswa nangina. Sige. Ramanak, no talaga mo't lang nga espesyal. Isak mo't na tuyang. Di halo-halo. Ay, kit mabiit lang sumarunukan tao. Napanan nyo ta kailaan. Biniro ko ni Antay. At dagay may di balay ni Nana tuyang. Mangmangan iti halo-halaw. Ay, hanggang nagtamnay madjela ko ni Marituyang. Awan ramraman na. Kurang tirikado na ko na maantay. Wan, ada pa'y buok na. Buok ni Marituyang dayjay. Agat sabon pa'y. Ay, iso adyak kayatan di gumatang itila ko na halo-halo. Ay, day tabanan ti pagrugyan ti Riri yung agkukumari
Sa ka man asa uti saan apod nun, banag? Pudno ti bagbaga ni Antay, angkal. Wait, ngam saan na nga ulit-ulitin at kababain. Ay nainteng. Padasem ti aggatang itilako ni Marituyang. Talaga nga awan ramraman na kunak lang arudan. Nalabay. Bumatangak man iti asukar, Maray. Ay, kabadong mabit man laeng. Mabalintag komento ijay lako ni Marituyang. Apay, Maray. Gimatangak nga min itay. Anya madadya lakonan, awang gatas na. Ha? Awan aya? Awan, sayang di imbayad ko. Bayam, tay bagak day takin ko na, Maray. Sige, babawi ko na gimatang. Sayang tay kwartak. Saan kan ngaglako tuyak? No awan mo't ramraman na. Nagkuna nga awan ramraman day to lakaw. Ni Mari Kuanang. Kunana day ta? Wait. Ha? Di namot ibagbaga kanyak. Namin ado kami ang nagkita. Isu asaan kan ngaglakaw? Oho, kaya't nalaang apir dyan ti reputasyon kaw. Ibagbaga kada kayaon. Awan ramraman tilako ni Nana Tuyang ahalo-halaw. Saan kayo nagumatang itilako na. Ano maramraman na? Awan ko nakmait. Nagrugit pa ijay lako na. Narugit ka naman. Jak tubay kaya atin ti agsubli gumatang ken kuana. Chep, sumungat ni Nana Tuyang. Ha? Nangag na nga ta jimbagak. Timbalyaw mo, Chep. Ay, kuha. Agorder kayo itilakaw. Awamot ka no tiramraman na. Naku na. Ay, talaga mo't nga awan ramraman tilako ni Nana Tuyang. Ay, saus, di mo mat ibagbagati kasta akwarog tanay. Nagado ti makangag. Nagrugit pa eh. Ninayunan pa'y mag. Jayan lang sa bali ako matang. Makitam ko araw. Ah. Awanan ti customer count. Marituyang. Apay nga aglako kapay laeng. Tapno adamat igatang ko iti buggoong me. Kinibadong kaw. Iso asaan nyo mutin ngay warwaragawag. Asaan anaimas tilakaw, maray. Ay, pasensyakan, Maray. Ngam na ilawanan nga imbagame. Anya ti kayat mo asawan. Naiwaragawagan iti intero akabildatan nga awan raman tilakom. Unay kamutang, maray. Kasla saan tang agkumaray. Nailawan nga road. Pangalaak ngay iti igatang ko iti buggoaw. No awanan gumatang iti lakaw. Pinanunot mo kumamot day ta marebanang. Ay, pasensyakan, Maray. Jak nga ruden na panunot. Kakaiso na lakaw. Dadahalampay. Katsaya atom ngamin Uray sa dino ti papanak. Ibagbaga dagiti tattao asaan dan agumatang iti lakaw. Badang. Kasanaw, awan kanumot ngamin tiramraman na. May saka mag. Ha? Imbis ko maasuportaran na. Saan ka ngaminan ngaglako-lakaw? Imbag kumaan umangtad kay ti kwarta. Ay, awan mo nga rod maitad ka. Iso lang nga ruden da iti ti kakaiso na pagbirukak. Pirjan pa'y dagiti kokomaray. Awan tinasayaat ang maaramid dagita ako kumaray. No di ti mang perde ti lako ti makinlakaw. Kunak manog ko kumari kayaw Tuyang. Hay, saan sa? Anya ngayon ti rupam ngay parang mau. Awanan mabain na kaun. Ay, uray siyak mit Mabain akong Tuyang. Diya akong mapuskulan da ito'y rupam. Asino ay tinapuskol ti rupa na kadata? Kitsi ka Oho, napuspuskol tarupam. Ay, di nakmansurwan si ka. Napuspuskol da rupam. Tarupam tinapuskol! Napuspuskol! Peryaw! Apay nagsardeng kamatin ang naglako, Maray. Kasanaw, pinirjandak mo't dagiti kukumaray, kapitan. Nagraman ni Banan. Uy, Na, tila inwarwaras na asa-usaw. kanya mati aramid na kita ako kumari mo. Ay, kaya't ko kumatagreklamo, kapitan. Di nagreklamo ka kuma. Sanang, siyak laangan ti sumardeng,
tapno sumardeng meten ti chismis. Bay tabagbaga akto ida. Ay saanun, Kapitan. Sa bali laengen ti negosyo. Sana kung ngaglakaw, agpautang aklaengen. Ay, Kapitan, agbiro ka iti umutang, taibagam kanya ka? Adamat porsyento. Ay, katuan Angam nay, sigurado am analaing ngagbayad. Ewan, ako ang bahala. Kaya't mo mati umutang kagawad. Asino tagpapautang, Kapitan? Ni Maritoyang. Ay, kayat ko Automatic Kasapulak ti kwarta, Kapitan. Mala, ingkan ko na. Ibagam, asyak tinang ibaun ka. Good payer ka matlaeng aya, maray. Siyak pa'y ti kunam. Pudnaw, a good payer ka? Nay, di kan samot mamatay. Irekomendanak nga ron ni Kapitan no sa anak a good payer. Ay, ayun anya. Isungay kan nakaon. Mala, ibagam nga ron numanaw ti utangom. Kasta mangted ka adagos. Nalay kamit lang agbayad iti utang mo, tungaw. Ay, katuan Kaya't mo nga ron ti umutang. Adaan mong aya apagutangan. Katuan. Agpapautang ni Maritoyang. Aya, No kaya't mo ti umutang. Ingkan. Sika pa yung timang ibaon kanyak nga umutang. Katuan na. Manungay nga rod, ti utangag kan kwa na. Kay, umayak man umutang. Apay asyak ti pagutangam. Kay, sika nga ron ti adda kwartana. Ingka ka ni Maritoyang atay so ti agpapautang. Ha? Agpapautang nga kat no aglaklako iti halo-halaw. Ay saan? Agpapautang. Masapula na laing kamat nga agbayad Ay, day tati paglaingak ang kay. Aya. Kunak no mga lang ti paglaingap. Ay, sige. Tay nak umutang nga rot kininana to yan. Ibagam nga imbaon ka. Aggigidan kayo matan nga umay umutang. Ay, syakti umuna apautangam, Mare. Sumarunuak. Hoy, sakpay! Sakpay! Apay, inrekomenda na kayo ni Kapitan. Word ni Kapitan! Word. No kasta, good payer kayo amay. Ay, katuan Mare. Kaawatan na ano inrekomenda na ka ti Kapitan, good payer ka. Nusyak na. Kalalak pa'y lang iti utang kaw, bayada ka dako say. Ay, mayat nga ron no kasta. Asinaw, ti umuna. Ay nakautang ka dungaw. Ay, katuan daytoy Ay na. Nagado Ay, inak gumatang itinaimas asidaan ta. Jay ko kunti di mo liplipatan Ay, katuan agudo nga, tamapanak pa agpamanicure kan agpapedicure. Ay umayak mo tagpamanicure Agtutulad ka mo't intay. Kakaisun na nga ada kwarta. Utang ko na ito'y. Wen, bayada mo. Kwarog, agpatuludak man ijay ilay. Sana kung ngagpasada kagawad. Anya, Anda kwarta kaon, iswasana kung ngagpasada. jay inutang mo kan ni Maritoyang. Wan kagawad. Ay, maibusday ta. Saan? Sige, makamu ka no saan mo na kaya tagpasada. Mangkita kiti sa bala pagluganak. Maray, apay ngay akanayon meten anak karikap daytoy tersinam. Ay, sa anak pa'y lang aglakaw. Paggatangan min ngay. Ijay kayo pa'y sa bali nga store. Adamot inutang mo kanyak. Isun at igatang mo itilakaw. At dalakok, masadutak lamang lukat. Aya? Ay, makabannog ngamin tagbantay. Maribanang! Nay, adda ka manan? Apay nga agungot ka ngay, Maray. Manen, kunam, kat itaaklaan nga umay dito'y balayaw. Anya aya ti ibagam. Umayak agsingir. Agsingir?
Kasla nalipata mo di utang mo, Maray. Wen, ada utang ko gan ka. Malagip ka. Apay ngay nga raw nga oray la dumakkel dagita matam anak ang iti imbaga. Awan pa'y na pagbayad ka. Kano ka ngay nga agbayad, Maray? Kat inikan kayo iti makabulan apawayway. Ay, kat inton addan pagbayad ko maritoyag. Payapayan kanto, no addan ton pagbayad ko. Hunay kat dagitoy atat taon, ta saan da kaya tiagbayad iti utang da. Ha? Sino ti di na kaya tiagbayad iti utang na? Ni Antim Abanang, napan ko siningir. Saan ka no pa'y ngagbayad? Ay, talaga narigat asingirin yan ti kabanang. Iso asi ka nga rudon ti singirag. Ha? Imbag ta nasabat ka kwaraw. Ay, di nagsingsingirin, tawan utang ko ken ka. Anya! Sige, ditakan, awan utang ko ken ka. Nagdardarasan ngayon madayaw. Ay kwaraw! Agsubli ka ditaw! Agbayad ka! Kapitan! Marituyang, itid mon kanyak, ti komisyon ko anang birok iti umutang ken ka. Ay saan ka nga ikan iti komisyon? Takonsumisyon mo at dagitinted mo kanyak. Dagitin rekomendam. Nagrigat da singirag. Iso asi ka itak ti singiraw. Ay saan Bayadam amin nga utang dagiti inrekomendam. Ay, day takit ngamin, Kapitan. Tanang irekomenda ka kadagiti saan da nga amo ti agbayad. Anya nga ita, sikan ti agbayad. Ala, sigay! Diton, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunat. Dawanin nun liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay.